This is day 7 of my 90 days trading challenge. thagatchaba Numit. August ki September ki date 27/9/2022. Okay, to ni. Ngasi ay na 28 record tahu lagi ni pulap. Yesterday, sigi Numit sida ay na trade changi basi. Market si ahan bata it opened with a slight gap up oina sida ki ngarang ki closing sida ki sida sumana gap up lai almost around 36 points gap up lai. Bank Nifty dasu gap up lai with almost around 93 points sign gap up lai. Laba matung da market si it went up till the previous day's selling zone. Si se aina mark tor tamami se previous day gi si se selling zone ne na mark tor maram di si ma pas de gi swaina market se pasana kien gi bani na this is an important selling zone. Si gi selling zone si yoru matung da si se kai khat aba matung da I was looking forward to fill this gap of previous days, but it couldn't fill this gap se fill tau ngamre si sustain tau ngamak da gi sidagi reversal la si gi mamang gi previous day ki selling zone ma pas da gi kamu reversal la pa hogre. I was looking for a good shorting opportunity around here. Asigi matam sida ina short out de ji maram si it was still above my 20 moving average exponential moving average ki makhada mathakta leibina si short out 3 dugo aina entry sangi base sidi kisi gi mapas da pung 8 ga minute 65 sida sigi candle swai sida ina entry tau kiba. What is the logic behind my entry is that ngasi gi sigi day sigi low se aina sida mark tawra thamame ba to swai gi area se ko sigi low se sigi pung mapan ga min yang kai chat matam da convincingly si je kai re ba sigi day gi low se kai ba natana it was below my 20 exponential moving average final lai re duduna si kai matung da I entered here sigi candle swai wa sida idum entry tau gre. I kept my stop loss above this candle high sigi mapas da to sita aina stop loss thame and then I exited my trade here sigi pung 13 minit 30 matam da sigi mapas da ina swai sida exit tau gre ba. What is the logic behind sigi exit tau gi bagi logic si kai no matam da 13 ga minit 30 ta matam da sida le 13 minit 30 matam da Bank Nifty was filling this gap sigi hana ki previous ki sigi August ki day 29 da leiramba sigi gap se chapchana 13 minit 30 matam da mana fill tau gre ba. The sigi gap se hana ki akhoi gap si chapchana sida sigi makhong sida chapchana fill tau gre ba. Fill tau matung da aina some pullback or either mathak ta ka gi be na tra pullback masam lak pe aduna ai gidi si gap se fill tau ramna yare na sida exit tok ki ba sigi ma pasida. And then my second trade was taken in Bank Nifty dai chang re makhata am sinong Bank Nifty do chang Bank Nifty se pung aniga minute kuntra sigi candle swai sida in changi ba chang bai logic si karino hai matam da Bank Nifty and Nifty both were showing sideways to downtrend character on this day. Sida mathak ta ka bai gidi sign am to utre sideways nature to downtrend nature ne ba to Bank Nifty sina hena show no ba at least Nifty it was holding this days low aduga Bank Nifty ti si yam kai thare ba do plus swagi area sida sida zigzag toraga M pattern ki type to ma sem si swai si sigi high si ma kai bang sigi swing si ma kai bang amre si swing si kai ga swai da leram taraga di I could have entered a long trade till this swing or till the day's high dumaina torong gani ba adubu si je kai bang am dana swai si da ngak haira ma matung da si je kai thara aba matung da sigi trend line ma cha ma su leire ko sidagi si leire sidagi sigi swing low ma leire sidagi mu higher low ma seme sida mu higher low ma seme si swing low sing se mathang kai thara aga si sida kai thara kre matung da why I entered here is because sigi day low se ina mark torom se sigi day low se sida dugi makhada sida closing pire duduna ina sida enter tawre matung da aina sida mu exit taw ba sida mu exit taw bai maram sina kaino fortunately I hack exit taw ga market su ka sida exit taw bagi logic sina kaino hai matam da sigi area se 38200 se previous days ki yamna consolidate taw area amagi support area ne ba swai area se ko si August ki day 23 dagi amuk August ki day 29 swai area sida consolidate tor maga market si tu sidagi smain ka ki ne sidagi smain consolidate smain tor ka ki ba aduna same sigi ma pa na mark tor ga thambane aduna mark tor thambani na once it reaches that zone
ꯁꯤꯒꯤ ꯖꯣꯟꯁꯦ ꯌꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯗ ꯑꯦꯛꯖꯤꯠ ꯇꯧꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯀꯤꯂꯤ ꯀꯥꯁꯨ ꯀꯥꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯁꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯄꯨꯡ 3ꯁꯨ ꯇꯥꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩ ꯁꯤꯗ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯇꯨ ꯀ꯭ꯂꯣꯖ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯗ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯂꯤꯁꯁꯤ ꯉꯔꯥꯡꯒꯤꯗꯣ ꯉꯁꯤ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗ ꯇꯧꯕꯅꯤꯅ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯂꯤꯁꯇꯤ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ but I made a profit of around 7,980 which is almost 8,000 ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩ ꯀꯦꯄꯤꯇꯦꯜꯁꯦ 1,32,000 ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯌꯧꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦꯕ